Kapitalni dnevnik, zvijezdani nanemak, 1, 3, 4, 2, 8, 4, 5, 589, Gorjevic, 87, 3,9. Prošlo je već 10 dana od kako smo prošli kroz vremensku crvotočinu. Ne znamo gdje smo, ni kad smo. Boga ne radi, senzori ne rade. Ostalo je samo energije za puko održavanje života. Ali ono najgore je što se sarma nije skuhala do kraja. Nestalo je energije taman prije za Afrika. Sad niti je skuhana, niti je možemo skuhati. Uništena je. O čemu to kako nam govori? Aha, ti si još nova, pa ne znaš. To su njegovi takozvani probni zapisi dnevnik. Mama, kako bi zvučio što bi rekao u slučaju da se desi neka kritična situacija. Bolo se čuo, samo ga ignoriraj. Dakle, nema crvotočina i svega toga. Ma, naravno da ne. Crvotočina svjetlost nije da se išlo od toga što se on kao priprema i kad desi, pa da. Zulu, čuo sam te. Crvotočine nisu rijetkost. One su česta pojava našeg suvremenog doma. Moramo se pripremiti za njih. Nikad ne znaš kad će te koja zaskočiti. Kapitan, ukoliko ste zgotovili vaš probni zapis, vaš kapetanski zapis, obavještavam vas da se približavamo neidentificiranom brodu. Izvršno! Pozovite ih. Jesam ništa toga. Jesi probala SMS, mail, faks? Jesam i ništa nije dostavljeno. Prokletstvo. Ali samo malo, primam poruku sa nekog neidentificiranog broda. Ima nekakav čudan temporalni pomak, što? Čini se da je iz budućnosti. Bog! Da li to možda znači da je poruka došla kroz obližnju vremensku crvotočinu? A to bio sasvim logičan zaključak. Ha! Uhura, pošalji poruku. Pusti je. Pusti poruku. Pusti poruku sad. Evo, kapetane, puštam. Ovdje je kapetan broda USS Enterprise, Jean-Luc Picard. U nadi da će ova poruka stići do vas, kapetane Krče, prenosim vam iz budućnosti iznimno važnu informaciju. Nikako, ni pod kojim razlogom ne možete komunicirati sa neidentificiranim brodom koji je pred vama. Na njemu se nalazi biće koje mijenja izgled i koje želi oteti vaš brod. I pretvarajući se da je kapetan zvijezdane flote, napravit će, oprostite na izrazu, generalno sranje u galaksiji. Ponavljam, s mjesta se udaljite od tog broda i ne prilazite mu. Jean-Luc, koje smiješno ime, ha? Ok, Vesti, pošalji poruku. Poslano. Jesi siguran? Nisam baš ne trebao sa slanjem poruka u zadnjem. Je, garant je poslano. Znači, siguran si da se prestalo snimat kad si poslao poruku, znaš kao glasne poruke pustiš pa sam šalji. Da, evo, vidite da je ovdje... shit! I to je kraj poruke. Izvrsno, čuli ste Jean-Luca. Zulu, pripremi se na borbene manevre i ja se idem teleportirati na brod. Kapitane, oprosti što prekidam vaš tijek misli, no nije li to suprotno od onoga što nam je rečeno da napravimo? Jep, ali ako na tom brodu je netko ko prijeti cijeloj ovoj galaksiji, ne možemo samo tako ignorirati. Vaš heroizam, kapitane, nikad nije doveden u sumnju. I siguran sam da je vrijedan svih opelnih harija, ali siguran sam da postoji nekakav logičan razlog koji bi objasnio ovakvu poruku koja je došla iz budućnosti. Ne! Dosta mi toga da svi sumnjate na mene, na mom vlastitom brodu, pa neće meni nikakav Jean-Luc govoriti što ja sam napraviti, ne. Crvotočine su rijetkost, kažeš, pa nisu, vidiš da nisu. I nešto je najgore od svega, što mi se nitko nije sjetio danas čestitat rođendan. I to još 50, nitko, nije te poruke, nije ni notifikacija na Facebook, ništa. Zato, sad vi lijepo svi razmislite o svojim postupcima i ja idem iskušavati galaksiju. Adi. Zar je svaki dan kapitan rođendan, a niko se nije sjetio? Da, nismo zaboravili. A pa mi samo jednostavno kolektivno ignoriramo. Kapetan ima tendenciju biti izrazito naporan, pogotovo na svoj rođendan. Da, i zato se jednostavno svi pravimo da smo zaboravili. Prošle godine cijelu poslu tjerao da popijemo vulkanski brend iz njegova popka.
I ja sam kapetan Picard. Ti mora da se spokoj, isti. A ovo su poručnici Data i Lahović. Gdje je kapetan Kirk? Učinio je upravo ono što ste mu rekli da ne učini. Otišao je na ovaj brod. Uvidom u bilješke kapetanovog obrazca ponašanja, matematičke šanse da ću propustiti ovako iznosile su 98,674,223,6. Data za 4%. Znali su da će kapetan Kirk tako napraviti, zato smo i došli ovdje. Moramo odmah misiju spašavanja. Najbolje da krenemo svi zajedno. Izvrstan plan, kapetan. Sulu, Uhura, idete samo u šatlu 1. Vas troje u šatlu 2. Nova, most je tvoj. Molim? A, vi ste... Postavljate mene? Da. Kapetana broda. A danas mi je prvi dan! Danas je prvi dan. Pa nije ni ovo tako loše. Računalo, unesi kurs za talarijski sistem i pošalji kodiranu poruku. Izvršeno. Enterprise je moj. Alo, ima koga? Alo? 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 To je ruka od broda. Sretan rođendan, sretan rođendan ti, sretan rođendan Krček, sretan rođendan ti. Bila je velika pogreška što ste stvorio ovdje! Da znam, to su mi drugi rekli. Uništit ću te! Okej. Spremi se na smrt! Može kako god. Čekaj, kaj je sad ovo? Ja nisam baš raspoložen za ovo. Da vidim. Dobro, kaj je bilo? Znaš, žicira me moja posada. Mislim da sam glup, smiju mi se iza leđa, ono, baš, mislim da sam ja idiot. Znaš kaj je najgore od svega, zaboravili su mi rođendan danas, u 50. Zaboravili su ti rođendan? Da. To je gada. Da, i to je nakon svega što sam nikad napravio za njih u svih tih 50 godina. Gledaj, ako ti išta znači mišljenje ovak jednog sporednog bića koji izgleda ko loši pokušaj Halloween maske, evo mislim da je to normalno kad si im kapetan. Mislim, ti si im šef, normalno da će te sprdati, normalno da ćeš ih živcirati, normalno da se nećete uvijek biti najbolji hranići. Ali gledaj, oni sigurno ne misle da si ti idiot. I sigurno ti sad spremaju neki surprise ark. Misliš, a? Sigurno. Surprise. Kaj ti kažeš da sad uzmeš taj svoj pazar? Čekaj, i ovako je tu lijepo omaviš pa smo gotovi, može? Okej, može. Znaš kaj, nisi tak niti loš, ona. Krk, drago mi je. Ja sam kao na plus mar. To ti se piše s jako puno apostrofama, ako misliš da je to pesat. Da. I sad da ti kažem, meni je bilo jako drago da... Sretan ti rođendan. Hvala. Kapetane, jeste dobro? Isto što sam. Ko su ove prikaze ovdje, a? To su kapetan Jean-Luc Picard i njegove poručnici Data i Lahović. Čas me je kapetan Kirk. Jean-Luc! Tako je, kapetane. U velikoj su opasnosti najbolje da odmah krenemo raditi. Nema nikakve opasnosti, stari moj, riješio sam, a?
Đorđi, što vidiš? Vidim veliko sranje, kapetane. O, da, sada je puno bolje. Dakle, ovo nije biće koje mijenja oblik. Ovo je običan jadan mikropersijanac. Vjerojatno je bio samo slijepi putnik na brodu. Kar zove Enterprise, javite se. A vi imate što je kod ovako na strani, mi to ovako belje. Super, Jean-Luc, super. Kar zove Enterprise, javite se. Neobično da se ne javljaju. Prema svojim privatnim podacima saznao sam da je Enterprise upravo otišao u vodu. U redu, ljudi, ovo je sranje. Ok, moramo uhvatiti novu, jedino što imamo je ovaj jadan brod. Primimo se posle, idemo. Aktivirat ću pogon. Ja ću riješiti komunikaciju. Ja ću staviti na kornelo. Spog, molim te, izvještaj. Delitijski kristali su u izvrsnom stanju. Što mi još tu piše? Transduktori i parabole zavojnice također funkcioniraju. Možemo, kapitane, možemo. Uskoro ćemo imati impulsni pogon. Bit će malo grbavo pokretanje. Krećemo za 3, 2, 1. Tata, klimamo se. Spoče, sad nam treba plan kako da uhvatimo robu. Ako smijem, mislim da mi nećemo plan. Tako je. Tako je. Dobro ću konfigurirati crvotočinu koju smo mi došli ovdje. Tako što ću uzeti sve podatke i dobit ćemo priliku da imamo konzole iz Enterprise. Aha. Ako želite da vam pojednostavim, hakirat ćemo crvotočinu pa ćemo podnesiti. Jasno. To sad ima puno više smisla nego ono što sam ja mislio da znači. Što ste vi mislili? Nebitno, nešto s magarcima, nebitno! Radimo ovo što je gospod sa Rajfom rekao. Dakle, tebi čaj mogu. A uvijek ima veze sa sobom. Kapitane, imamo kontrolu nad računovom Enterprise-a. Izvrsno. Najbolje da odmah krenemo odnosno, da Nova ništa ne posumnja. Imamo teleport, tebe možemo... Spoče, teleportiraj robu. Mislim da nije dobro vrijeme za to, kapitane. Kako nije dobro vrijeme? Izvršno je vrijeme. Teleportiraj sad. A bila je na licevu, jel? Vidite, A mogla si mi to reći? Prostite, kapitane. Nova, uhvaćena si i bit će ti suđeno zbog otmice broda Zvijezdane flote. Što imate reći za sebe? Ima neko papira. Pa vodite je u oglas u pritvor. Izvršno Spoče, a? Kako se to rešio? Kapitane, ponovno ste me nadmudrili. Pokazali ste koliko ste hrabri. Ajde. Puno ste hrabri, kapitane. Čestitam vam na tome. Pridružujem se čestitkama. Da. Također, kapitane, sretan rođendan. To sam čekao, ljudi. Ja uvijek imam sa sobom malo vulkanskog brendija, aha. Ima zrak kupa, kako će malo, ha?